Naşı ola Azamat. Firmanın direktörü Azamat şu. Asfaltlarda ketdi buna. Buna gel adam. Asfalt aydın içi ayılacak bütörmüne bunu alacak basılar. Köçönün jaşoçulары şuntu ıntımaqta çıkıp her biringer ne olacağını kengire alışına gerek. Bu köçömünen barıp degen amaman burulup жогорку залга чыгып кеткен көчө басылат. Көчөнүн мал көчөнүн жашоочулары ынтымакта чыгып полный тике туруп атышат. Буюрса мына насип кылса бир жумада бүтөт. Азын арагына карап жөнөбүз азыр. Көчөнүн кесилиштери полный мына тиз толуп алады. Мына айылдаштар асфалттарда кетти мына. Мастерлер мына жанымда. Мына келатат. Asfalt cidden ötü orada özden. Bugün inşallah 4 köçömünden barıp degen amaman burulup жогорку залга чыгып кеткен көчө басылат. Азамат байга ошол көчө басылабы бүгүн? Тике кеткен көчө, же Акбулакпы? Az birinchi shu tike chiqqan ko'cha basıladi. Buyursa mına nasip kılsa bir jumada bütöt. Asfalt aydın içi ayılacak bütörmüne bunu alacak basılar. Ya videonun Nasır Göçösü'ne çıkıp kaldı. Köçönün kesiliş yeri, koşuluş yerin kengir alı otasına. Kolunu çıkıp aşargılı malası bardığı çıkıp kengiri bunlar kengiri olsun deyip özleri çıkıp buna kolunu aşargılı otsa sonunda. Köçönün jaşoçulары şuntu ынтымакта çıkıp her biringer ne olacağını kengiri alışına gerek. Bular basıp ketip oladi. Çıkıp talap bulup mандай жерлерди особенно кеңири алышыбыз керек. Кеңири бурула тургандагы. Ушул жерден көчүп мына жерде асфальт бузулат. Калың таштап мындай. Жакшыны алып жасатыңыздар. Ар жака өткөндө көчөлөр кесилишинде калың алыңыздар. Мына көчөнүн мал көчөнүн жашоочулары ынтымакта чыгып полный тике туруп атышат. Бардыгы. Улуу кичи бардыгы чыгып. Айдын Насип көчөсүнө чыктык уже. Азын арагына карап жөнөбүз азыр. Көчөнүн кесилиштери Azamat өзү ушул жерде. Azamat tanıganlar tanığı aldılar. Naşı ola Azamat. Firmanın direktörü Azamat şu. Kaç üstünde kılıp basa alır. İrem özü gözömölü alıp, gözömölüge alıp olunurlar. Tiz olup kovaladı. Bugün naşıl göçök başına çeyin bütöt buyursa. Ертең дем алышса bir sürünün arjak Акбулак көчө бүтөт, андан кийин Элман көтөрмөнүн ортосуна өтүп кетебиз. Таша, мына ал жака калыңыраак таштагыла, ушул жер нагрузка көбүрөөк болот. Алат.
Assalamu alaikum kutmantan ayoldaşlar. Biz bismillah'da başladık hemen. Ma şeben çaçılıp yok bol aldına kalıp ketmesin de çoğultu otağız. Cumuş bütkendeyin gayardan çaçalı dep, kayra gayarlı akça getir şeben çoğultu ördük. Buyursa bugün şakaldardı tövüp apalaktılar bak gelip köprünün sementin baştayız. Ayıldın içi ucu başı işte bütü adat. Alacak bir törminen bulacak kaçışıyor. Geçik atağız. Tezde yetişiz gerek ayarlaşlar. Mümkün bol oluşunca tez bitirişiz gerek olarak. Mümkün bol oluşunca tez.